sa nju sledeću vodi u izolaciju. Marijana jedva dočekala da vidi Maji leđa, pa se približila caru na Božić. Filip car se vratio u Belu kuću, pa tražio da mu Marijana Zonjić donese malo voća, što je ona odmah učinila. Međutim, Zonjićeva je odlučila i da mu se pridruži na garnituri, pa je zauzela mesto odmah pored njega. Da podsjetimo, Marijana je baš zbog Filipa zaratila sa tadašnjom najboljom prijateljicom, Majom Marinković, a sada je iskoristila priliku da mu se ponovo približi. Dosadno ti je bez Makiće, provocirala je Marijana. S jedne strane mi fali, sa druge i ne, priznao je car. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.